telat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala ta'ala fi kitabihil Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashiruhu ma'ruf فَإِنَّ فَعَسَى تَعْقَبُ شَيْءٌ وَيَتَوَلَّى فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا أما بعد خلق المحترم العظيم ورضي صوتي استيقاظ سرورنا calon orang dari saudara kita berbahagia para bapak ibu para hadirin hadirat yang mulia pada kesempatan ini moga kita sekalian yang saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Gusti yang Maha Kuasa yang satu hari ini Akan buka. anugerah kepada saya kepada kita sekalian. Saya juga pada hari yang sohor bahwa kita sudah tahu bahwa Bapak menikah. Jadi yang beliau sobat dari SNI di mata pernikahan libur berarti masa putri menjadi putri Bopo Muhammad Abdul Suwardi hingga sekarang. Jadi pada bagian kalian tugas aku Hafid Ihsan putra kami Bopo Masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturkan perbuatan dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita serius sampai dari ekspresi semuanya. Dan kita bersyafaat di dunia yang bahagia. Begitu para hadirin yang hormati. Acara kita kesempatan yang minggu kita awali sehari-hari Itu piye lah wong nyekel kene iso awe-awe. Yo cekli, iki cekli. Iki cekli. Kan. Itu. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matihi al-ma'budi bi qudratihi al-muta'al bi sultanihi al-rahmani bi 'adabihi wa sabratihi al-amin amruhu fi samaihi wa ardihi alladhi khalaqa al-khalqa bi qudratihi wa mayyazahu bi ahkamihi wa asahum bi ilmihi wa akramahum bi amrihi. Inna Allah tabaraka ismuhu wa ta'ala ta'amaduhu bi'ilmihi وصراحة السماء أو شيء الألحان ورزق الألام فقال السماء وهو الذي نظم الماء بشرا فجعله نسرا وسرا وكان ربك رحيما فأمر الله يجري على قضائه وقضاءه يجري إلى
ولا مقدم لما أخر ولا يقتل الاثنين ولا يقتل إلا بمحمد وكتاب من الله قد سبق أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها العرس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وفاز المتقون يا أخي الفاضل أنعم في الإحسان بالوصية وزوجكم على ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف ومعاشرة بالمعروف saudara Agung Habib Ihsan bin Wasidin, saya nikahkan dan saya kawinkan kepada engkau seorang gadis pilihanku bernama Hikmah Sabdubri Rahmadan binti Muhammad Kabul di bawah perwalian saudara kandungnya yang telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin emas 8 gram dan uang 311.219 rupiah yang telah kamu bayar tunai. Terima nikah dan kawinnya Hikmah Sabdubri Rahmadan binti Bapak Muhammad Kabul dengan mas kawin emas 8 gram dan uang 311.219 tunai. Saya Yang penting
Wis pengen kabelem kono mang belekno lawas. Stop sik tas keme. Stop sik kono. Tahan dulu, Mas. Buat sini, Mas.